none gibazo zabaye ibibazo zabaye ukuwa muganga tabone ku munsi tuko twamubesheje ngo agaruka uyu munsi ukumukandi kandi agiye kuza none gawe wonye kwa musi namubeshe ngo ndakwaye mu nda nkaza namintaka nambuguwe none nawe gwara wamugwara wamuremba wamubo gutaka gusa niyinjira mu wamutaka wamubo gutaka gusa turebe ko tumubesha kandi uragwaye dushaka ifaranga kibazo oya mukono ukuri ko biragoye cyane biragoye cyane mugabo kandi uje usanga ari none uheraga none ugwara turebe ko tumukira ndihwereje wabaye guti byavuga karibu karibu oya kumukingura niyo sawari ni cura casaze ko ni cura kira ahanga hari cura biteye ubwoba oya casaze mwaramutse neza ese wanyu none uko mpambona aryamye ku ntebe oya none uko natewe isi yashize umugore yamawe guhurira wa imana yakwaye sinarusha n'amagana n'abahungu biwaje ngo batumire ifaranga namye kuva cyane umaze kugenda nimba ari inzara nimba ari iki yamawe guhurira gusa none nabuze kumbwira wa umugore yarwaye uko karahwera uko si uriho yambaye kadata nonoga ibibazo kuragira ngo ibibazo mu isi se bizabibura yo none isi yashize wakubwira umutwe nawe wataye umutwe bishagashaka none jewe nshite jo bundi nyina nashiti muhira sanga umugore umugongo warakundutse kunabuza uburyo ngira ndi mu kwamasha kwirirwa ku gatorero kavuga Jesu usanga umugore ahatakira mu kirambi umugabo unicaye iruhande ntanje kumuvuza kirovuga n'umwicaye naje ku gatorero kamarirwa ku gatorero none nariciye hangaha ndavuga ati ubwo wampaye none inani gahunda ye none amakuta ndayabona ari ndandi zanje kuvuza umugore none agwaye gahunda y'uwo munsi ariko umugore yamabugo kugwara sinabona n'umwanya wo guhamagara abahungu biwanje yampaye kurima none sinzi uko kugira wa none nukuvuga ngo nta kibazo ureba amakuta nubwo yoba makeya nunayo maketa yari yose nari ndafite siku simba naguhaye ndagowe ushimpa ndagowe mana none umugore none kuvuga ko nta makuta kandi ntahana none w'amakuta yabuze yokoyo yewe yezo ko wabona ko itaza kuduterana yewe nyamba mpavuga ati je yabona ribonye udufaranga dukenda kuri kamara subira ruguru kuko umushasha wagomye gukorana cyane nukuri kw'Imana ko ndabona inziye kuduterana nari nabye ngo aya makuta ndavuga ndi ukuri umwana w'iwacu ruguru ndavuga ati reka nguhe inzu wenda we tuzangora kimwe n'aba bacu nageze kugura wa ndore naragwaye wa muso wasanze ngo none n'umugore yagwaye sindabona ukuntu bambagara abana biwa none mwana ko uvuga impambo na ugiye kuduteranya kuko mpambo nubwira ugiye gushira kubera umugwayi wa ndagwisaba hisi none tubigenze gute ndabizi wo gatwo makuta bite ndera no kutimana iyo nimva mu Mungu none tugira gute yewe mwana kukimana je sinzi ko tubona twobigenze uravuze ngo aragwaye arashushe karama yakumuriro none ndagira ndarwashika imbere y'uriya mugore wakundutse umugongo yewe none uko je nari kontona tujaneje kugira umugore wawe ngira ati sinagwajije umugore kuza itangaza by'abana yaje wenda go mana uko nukuri yo no naje namyengira ikibazo sinaruhamba n'umwanya wo kuja ku telefone ngo mpamagara abana biwaje nabo ntibo baba saba abana none wakwanditse ibaruwa kandi kubandika nanone rugende rushike ruhuruke kuko ko ndabona ibi bintu biza kuduteranya oya kwandika ko ndakwandika kuko sinabashobora no gushasha je ahubwo ndasubira kuko kw'Imana ndasubira kuko mushasha haragoye agoye cyane sino wangubwira mwana mawo ukuri kw'Imana noneho ugira gutya hoshigana none tujane ushike kwa mwana nyiragasaga umusobanurira uburyo byagenze turi mu kurebana nabi ndi mu kumanyura hande bikishisho kingana gutya nta makuta ni ukuri kose ari mu kugira ngo ndi mu guforoda kandi nararahiye ngo nta nzoga ni mu gukoza mu kanwa ubwo rubuzi ngo gutanga hamwe ushasha mu bukene buri hano
Yo mana yanje we. tugende Ukunongeye gusubira nta makuta. we n'amakuta y'amyabura wa amakuta y'amyabura ibishintamo None kurabona ko urubanza ndakurikira yewe. oya urabukira Data. ah Yo